Nite ria mebangite wega nigetha gutumenyithia kaunti ciao ciregariura na njira iriku na nigetha tugagikara tukiuria bururi wa Kenya wikarite. Ni njitagwo kuria wa gicimo no turumirire kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya no urumirire yakwa ya mundu kiumbe ya gicimo Joseph itikira tutwarane hamwe. Tukwambiriria na kuria mwena wa Kirisho na kuria munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua ari kuria kaunti-ini ya Kirisho na kuria aratongoria kigomano gia thiku ithatu ya kwaririria mogaruruku thiini wa urimi uramati na wendia wa macani. Kigomano giki kiratanywo guka na mendekithia ma mogaruruku ma urimi uyu na niguo guthaitira murimu wa macani na ninge akahota gwionera umithio wa thithino yake. Atongoria icigo iria ikuragia macani kuma mwena uyu ni makuruhanitio thiini wa kigomano giki toria mwandiki witu Rahab Kinuthia egututariria na tuthie mweko mwe nginya kuria kaunti-ini ya Kirisho. Rahab geithika miarahuko ya muthenya wa muthi twambiririe na ndeto njega kuria arimi. Mwena uyu wa Kirisho gicimo no heho no ona kuria oro uguo munini wa president Rigathi wa Gachagua mwena uyu o hamwe na atongoria na anyiti itemi urimi-ini wa macani gukuhota kwariria maundu megie macani. Ni conference igukorwo ikihanika kwa ihinda ria thiku ithatu no muthi niguo muthenya wa mbere. Atongoria matiganite ni mahotete gwikinyia mwena uyu akiri hamwe na CS wa urimi Mithika Linturi, magavana ma kaunti iria cikuragia macani, abunge o hamwe na atongoria aria angi anyiti itemi ta KTDA, KTGA na aria angi othe makoragwo makihota kunyitanira uhoro-ini wa ukuria wa macani thiini wa bururi uyu. No muthi rucine riria munini wa president akoragwo akiaria ni ahotire kwaria maundu megie T reforms kana T Act iria ahotire kuhitukio T Act 2020 iria hitukirio na hota kuga kumia Monday wiki no yukite T Act yo ni ikorwo implemented na ikorwo ikihota kuhuthika niguo guteithia arimi. Oro uguo ni tukorirwo tukiona CS Linturi ni ahotire gukorwo akiuga ati auction ni magukorwo makirora maundu maria marakorwo makihanika thiini wa Mombasa auction na mamwe ma maundu maria magukorwo makirora ni hamwe na gukorwo magihota ku regularize thogora wa macani. No kwa ihinda riri ni gunyitanira na atongoria amwe aria mekinyetie muthenya wa umuthi na gwanjirira munini wa speaker thiini wa Senate ahota gutura hihi ni maundu mariku marakorwo makirora thiini wa conference ino ya thiku ithatu. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana kwa kuwa hapa na tumefika hapa kwa wingi sana tukiwa viongozi wale wote wanatoka maeneo ambayo tunakuza majani chai. Kwa hivyo tuko hapa conference ya siku tatu ndio tuweze kuongea pamoja na stakeholders wote tujue ni kwa nini mkulima wa chai ameenda chini sana, malipo yake yamekuwa ya nandira kabisa. Kwa hivyo tuko hapa na naibu rais na unakumbuka wiki mbili zimepita tulikuwa huko Meru kwa kujadili mambo ya kahawa, na kwa hivyo leo tuko hapa mambo ya chai na pia ataenda Nakuru wiki zingine mbili kwa mambo ya maziwa. Kwa hivyo sisi tukiwa hapa lazima tuongee sababu kila mtu wako hapa. KTDA iko hapa, kama ni watu wa auction wako hapa, serikali yenyewe Ministry of Agriculture na pia AFA ile iko na tin directorate na Kenya Timbond wote wako hapa pamoja na wakulima. Hii act ya 2020 shinda yake na implementation shinda yake ni vile hiyo kesi ilipelekwa kotini na tuliunda vizuri kabisa. Nilikuwa katika nyumba ya National Assembly by then na tulipiga msasa kabisa, na hiyo ndio ingekuwa ilete game changer kwa mkulima. Kwa hivyo vile ilipelekwa kotini vipengele 17 vilitupiliwa na koti. Tutaomba sana judiciary waweze kuharakisha ndio hiyo sheria iweze kutumika kwa mkulima. Kuna pia amendment bill tuko nayo sahi, na kama itawezekana hizo zote ziko huko za 2020 tunaweza sisukuma tena kwa hii team bill sababu tuko na active team bill kwa Senate. Tunaweza weka kila kitu kwa hii bill mpya sababu ile tulipitisha na after 6 months unaweza rundia tena kutengeneza bill after 6 months ukipitisha sheria. Kwa hivyo tuko tayari tukiwa Senate na National Assembly kuhakikisha ya kwamba mkulima tumemsaidia. Na sana unajua kama ng'ombe umempea mtu ng'ombe yako aende achunge. Sana kwa KTDA hata hii mambo yote tunazungumza KTDA ndio wanapaswa kutuambia tukiwapatia chai kwa nini haileti shilingi 100. Ndio watueleze challenges zile wanapata katika kuuza chai na ni nini wangesaidiwa kufanya ndio mkulima aweze kupata pesa mingi. Kwa hivyo hii answer yote tunazungua tukiongea hiyo answer iko na KTDA sababu wao ndio tunapea kitu yetu chai tunawapea so wauze na watupatie pesa. So wanapaswa watuambie tu kwa kinagaubaga
hii hasara mkulima anapata kwa nini? Ndio tuweze kumaliza, lakini nina hakika vile naibu rais amesema mkulima ataweza kuinuka. Wa mkulima ile kitu yote tunalima saa hii, serikali ya Kenya Kwanza imefocus kabisa kuinua mkulima yule ako chini ndio aweze kufaulu katika biashara yake. Shukran sana mheshimiwa, na hihi nyitare na mutongoria ongira ni mubunge wa Kameme ahote gutwira hihi negoirwo ngeigua atongoria kana makiarĩrĩria uhoro wa disparities kana utiganu wa thogora thini wa macani maria makuragio mwena wa east of the rift na mwena wa west of the rift. Dio hihi utiganu ucio wa thogora uraumira hana inyuĩ mwitare atongoria a mwena wa east, hihi murona maundu macio magithia atia? Uringienda kugweta hamarĩtwo nĩ Peter Irũngũ Kĩhũngi MP wa Kameme. Uringienda kugweta nĩ atĩ ona ti act ya 2020 kũrĩ o tũndũ rĩngĩ tũrabatara gũcenjio. Ta rĩu minimum guarantee yo mekĩrĩ ya $2.4 per kilo nĩ ĩra affect mwena ũyũ wa east, mũno mwena wa Rift Valley, tondũ macani maguo bei yawe ĩkoragwo thĩ kũrĩa kwa auction. Koguo issue ĩrĩa ĩho uria turenda kwa agree ni ati that 2.4 yakirirwo na ihenya, reke tuthi na regions kukarorwo to ni kuikaine miaka 10 macani maku makoretwo makiumate nigetha tukagea na average cost ya cai uria ngikorwo ikiendio from region to region. Turakora macani ma mwena uyu maikarite ringi nginya ma January mari okuria warehouse matire medio, na to dira thini wa corporate kana KTDA nyita macani mothe me hamwe ni ku affect nginya bei ya gwito ni undu wa delays ya andu acio makirihwo to uti hindi andu akuria central magirihwo na aya matigwo na thutha. Uria ungienda kugweta kuri o changes tungirora thini andu aya hindi ya maraingirire taru fatalitha ndiriroka na fatalitha turite twikira mweri wa mugwanja. Therefore there is a question, andu aya nao maraingirire hi ona mathiete makaingiria na ogwiciria uhoro wa interest. To one thing I have understood, kwina interest ya biashara ya fatalitha na biashara ya fatalitha turonire mathia twaranite nginya igoti-ini andu KTDA makiurania uhoro wa uguri wa fatalitha. Reke tumere ona matigeciria ati to ni maraingirira hau they are safe, tugucira nginya tumeherie. Turenda utheri uria deputy president atwira uhoro-ini wigie murimu wa macani ya guteithika. Regio muno mheshimiwa, no ndereti no ndingihota gukorwo ikirika tutari turaria na murimi wa macani anyiti itemi anene thiini wa urimi unia aria makorwo magikuria mumero ucio wa macani. Na hihi tukianjiria na ritwa riaku, we umite kuna hihi unatarajia nini kitajitokeza kutoka kwa mkutano huu? Ni de murimi wa macani kuma Murang'a itigaretagwo Makoboki Factory, na ni the also director wa Makoboki, vice chairman. Ne twathi muno na ne twa understand uria deputy president atwira no na ithi o uo mheshimiwa ha atwira he na mathina maingi kuria iguru kwa KTDA, na KTDA no ina thina kuma kiambiriria na acio o uo mheshimiwa uga ni tukumamurika wega nigetha mathina maria mothe me cai-ini guku bururi-ini ukorwo githira. Murimi ni tukuhe namba emwe ta ni nduire magoti-ini ni undu wa murimi wa macani, nginya umuthi ndio magoti-ini ni undu wa murimi wa macani. Koguo ni tukwenda macani makome na mbeca, murimi wa Makoboki akorwo akirihwo igana hindi ya bonathi. Hau niho ni ndarugamira ni wega. Hihi murimi wa mwisho tukianjiria na ritwa riaku, hihi ni maundu mariku na mariku uratarajia ati conference ino ni gukorwo ikiaririria? Njitagwo Duncan Maina Mathenge, mubunge wa Nyeri Town. Na umuthi thina witu uria munene ri thiini wa urimi wa macani ni KDTA, tondu KTDA urakora ati niyo nyene factory ne manager factory ni handu ha murimi ikamurihia mbeca, igacoka ikoya majani igatwara thoko, igacoka ikaiga majani yatwara majani thoko ikarihia murimi mbeca cia kwendia, igacoka ikaiga majani store kana warehouse na ikarihia murimi. KTDA niyo imenyaga no transporter, KTDA niyo igaga insurance, na KTDA niyo irehagira murimi fataraitha na igacoka ikamukombithia mbeca. Na koguo turakora ati katereria nene fiu thiini wa majani ri ni KTDA. Na koguo mucemanio uyu no nginya tumurike marihi maria mothe KTDA iratinia murimi. Wa keri mathabu ma murimi KTDA macani-ini ni meheririo gwikagwo thiini wa AGM imwe thiini wa bururi magicokio thiini wa factory.
umuthi ri ni tukwenda kwaririria uhoro wa mathabu maria marekirwo ma KTDA mwaka uyu rathirire wa 2022 tondu mathabu macio maronania ati KTDA no ikorwo etunyite murimi makiria ma bilioni 85 Oguo ciuria icio umuthi ri no nginya tutigirire ati KTDA ni atucokeria na nigetha tuone watho uria ukubata guthurimwo na kurungwo nigetha utunyani uyu ri utige guthie na mbere. Ndio muno mheshimiwa, labda uanzie kwa jina. Kwa majina mimi naitwa Nashinkari, mimi ni mkulima kutoka Kirinyaga zone 5 ama region 6 kure Kirinyaga. Tukite guku tone turenda kumendekithia maito maiguo ni President Ruto na thirikari yake ore bangite. Deputy President has given us a very good forum ne thika guthikiria mateta mothe ma murimi ndina mendekithia matano matandatu ma kuma zone 5 na mahutitie murimi wothe wa Kenya. Undu wa mbere ni atiriri ithu ni turegete na tukaiga kaimana tutire hindi tukuhe thirikari 1% ya pesa cia macendi mara mothe mendagio mwaka mugima taru mwaka ora turaingire June 30th ni kuga ati ni ciringi 1.4 billion ona kono igana na arimi magana matandatu ngiri magana matandatu ma fote o mundu na kona ciringi 3 bona thine tondu ithu tubatie kubandi nyamu itagwo tea board, coffee board, maize board, sugar board ciothe ni parasitu cia thirikari iria gone thirikari igoti-ini. On top ithu arimi a macani turi ha magoti 40 itogerere magoti mangi mere ma sesi ya maramu ya barabara na sesi ya gwire tukuaga tukithia macani twina magoti 40 turete thirikari oguo mendekithia maranjikirite bunge na anga support ni zone hii yakwa yothe zone 5 ne ati 1% yo ndegutinio ona twaga kumehe KTDA ndegutinio tumehe thirikari etagwo T-board ucio ni regulator na ni board tere yake turende tinio enengero murimi hau age kuga atiriri thirikari agone na tuigwira thari thirikari ya President Ruto endete murimi muno na maturia mayoka murimi ekere mbeca muhuko ithu tutikehota gutuika turiguraga thitima ya Kenya Power ciringi 27 ithendi 27 cia dola hari unit no twathondeka ito toni turi na hydro citu ri magatugurira na ciringi 3 reke tuge thendi 3 hari dola per unit uguo ni turoria atiriri kai thirikari no tangigituteithia Kenya Power metikire masaine PPA jeru tari gwitu nyamidi thitima itu ni arikire miaka 3 mithiru matire matucine na marwa tutikota kuthera thitima itu factory cia kwa 3 iria irao ni thitima yo ihutharira ciringi milioni 300 ma 60 o mwaka kuria thitima na kono turumia witu na iri ndiri ni kuga mbeca icio ni twahutha ni twarenga na nuthu tutigo na 180 getha ciringi cingi milioni 180 icoke muko wa murimi uguo muthi twenda kwendekithia maendekia mara mothe tungihota tondu kanya gaka twaheo is one of lifetime murimi wa macani eteyagire tutinoka twina guoya no nginya twere thirikari uhoro wa ma reke KTDA tiga gutuika ne hinga kana yo retigira andu wangi hau hatire ne iture mbere ya KTDA na thirikari ne ithu turi arimi na ni undu wa mahinda reke ngutinie no nituko tukiraniria nawe kana na arimi aria angi na anyitite mi mwena uyu gicimo bururi wa Kenya niguo namba 3 hari ukuria wa macani thiini wa the yothe no murimi wa macani agikorwo agithinika muno ona gutuika macani ma Kenya ni makorwo makiendio thi cia nja na makiendio thogora we iguru muno koguo nituko tukiraniria na anyitite mi othe na nituko thondekera riboti nginyaniru mathaa macio mange na ona thiko icio igere cigubuata nituko tukirumira kira ko githii na mbere na mendekithia maria magukorwo mariho na solutions iria arimi maguka nacio on hamwe na munini wa president ni njitagwo Rehab Kinuthia kuma county ya Kericho. Thegio Rahab kuma kuria county-ini ya Kericho ni uhoro wigie murimi wa macani no rio kimurikitwo muno makiria akigeria ugiteithiririo ona geumithio wina kuri ori. Tugithie na mbere murugamiriri munene wa kambuni ya Vine Park Limited Peter Mwangi ni akuruhanitie maabitha ruhonge rwa kungania magoti guku bururi-ini KRA na kura gwa cukari uria wagireire ni guthukangio na njira ya gutuo ithano mwena wa Thika akiuga ati nio mari na uhoti wa kuhingura makombe maria cukari uyu waigitwo thini wa kambuni ya Vine Park mwena wa Thika. Mwangi uria wekinyetie mbere ya kamiti ya bunge igie wonjoria na iganda acungireirio ni guita maithori agitariria bara na kunyamario kuria atungirio ni maabitha a DCI na aria mamuikirie ngono na ni thutha wa kuhithuka ati cukari ucio no warikitie kura. Mwandiki witu Mwaura wa Gunya araromanira na riboti ino no twambe tuthie imwe kwa imwe thiini wa gikaro giki kiria kirathie na mbere. Who will be condemned on that? I believe it would be best because there's a certain jobs here. There are other ways of protecting a witness. These witness protection programs in this country. Why can't we follow that? And we let us hear what he wants to say because we are here so that we can also question him
as to the veracity of his statements. At the end of the day, he may mention somebody else, even you mention him in his absence, and then you condemn him. Surely, it would be very unfair for him to be allowed to come and spew all his anger when he has failed to answer very pertinent questions till now, which we need to also examine on. And lastly, Your Honor, we believe these are matters which, if with all due respect, we should guard ourselves against going into the merits of the case which is before court. Because that will also bring in another complication which causes us now to even seek redress somewhere else. So my prayer is, with all due respect, that on that day when he'll be called here, let us also hear what he wants to say. We cannot allow somebody to start claiming somebody to have done an act without him defending himself. It is not proper. Thank you very much. We have heard you. Let me say that members will sit on that and they will make an informed decision whether it will be prudent to combine all of you in that behind the windows meeting, or whether the ruling I have just made to hear only alone on 11th to receive time. At this point, let me see, as I have concluded, the next session will be on 11th, and on that date of 11th, members will decide right now, once you leave and once everybody leaves, on whether that aspect will apply even you to be in that meeting. So that one, the secretary will communicate to you and indicate whether on the 11th you can also be admitted. So really. Ke mucemanio uria uragithie na mbere kwa ndagika ino na no tuthiite na mbere wega muno makiria thini wa tabarira Ndurumeni Matuura-ini, na riu tumurike riboti ingi haha ni ati arimi a memera ya mahiu riu ni maruteirwo ritana ria kumatha ugi na njira citiganite cia urimi kuma kuri honge cia thirikari na iria cikonainie na urimi niguo kuhurana na wagi wa irio guku bururi-ini. Ruhonge ruria rutabanagia monanio ma urimi rwa ASK Nairobi Show ni mahoete muingi gukorwo makihimbiria mathomo ma kiriu na njira cia kiriu cia urimi niguo gutigirira ati rugano rwa ukunderu wa magetha ma kimera ni rwakorwo rugithira. Tunyitanire na mwandiki witũ Bataru wa Mwangi. Bataru, geithika miarahu ka umuthi tumenyithie ciegie urimi mwega na githomo kiria arimi mabatie kwamukira. Thengio muno kuria wa gicimuga kwamukira na njira njega na utogu wa gitareria tukiri kiharo-ini kia Nairobi Trade Fair kana kuria monanio ma urimi ma mwaka magikoragwo magitabanirio na ihinda-ini riri tutigitio thiko nini kana mahinda manini niguo monanio maya makorwo magigitabanio na gikaro-ini giki ni gukiri na maundu maragithie na mbere, mamwe mari ma kuruta ritana kuri arimi gukorwo magiuka kumatha ugi wigi urimi utiganite wa mahiu na mimera nigetha magikorwo magikiongerera umithio thiini wa migunda yao. Na ihinda riri kunyitana na muikariri giti wa gikaro giki uria gikorwo gigitongoria maundu magitiganite, na bwana chairman no nyende utwambiririe ona gutwira fata wa Kenya gukorwo makimatha ugi wa urimi, tondu a Kenya ingi meciragia monanio ma urimi mahanika hari o mwaka gutiri undu ungi ugithia na mbere na gukihanika gikaro-ini giki. Ritana riaku kuri arimi na hihi ugi uria mangimathira kuma gikaro giki. Gwiciria thengio muno Kameme ni undu wa kunjita uguo agweta ni chairman wa gikaro giki, na ucio na ndukire bata muno ta ni ati atwikaga riria twi guku. Gikaro giki kiahingurwo January kihingagwo January, mirango itu yothe ikoragwo imihingure na nituonanagia maundu ma urimi hindi ciothe. Maundu macio ma urimi tuonanagia ni maria mareko ma research kuma miena na miena ni undu wa institution icio cia thirikari ciikaga research, ciarikia gwika research maundu macio inengagira thirikari na thirikari igatunengera tukambiriria gwika atia, tukambiriria kuonia andu. Tutihingaga na no twende andu marehage andu ao guku
no muno ikoragwo iri very vibrant, iri na wira muingi muno hinde ya show, tondu hinde yo nire andu marehage ma society makarehe arimi yao, ciana cia cukuru igoka, tondu guku nikuo ingihota kuona maundu maingi muno ma urimi, maundu matangiriganirwo. Tariu ni ona ni ukunyona ha mbere ndokire show 1976 na ndire ndariganirwo ni atia ndonire ndi mwana wa cukuru. Koguo ciana iria ciukaga ni ithomaga maundu maingi gukira iria itekaga the iria itokaga turehe arimi aitu guku showground. Urimi kaingi ukoragwo munyiginyigi wa bururi, no nyende utaririe arimi maoguni maria mangiumana na guka guthoma guku, kwa muhiano kuongerera umithio, tondu kaingi ng'aragu ikoretwo igiukeka hatiriria bururi, ni maoguni mariku bururi ungimathira na andu gukorwo na ugi wa urimi? Gwiciria umatho uria munene muno murimi angionera kuringana na urimi uthiereire maundu maingi ni guku showground, na to ino ya Nairobi tondu tukiri show nyingi thiini wa bururi wa Kenya. Show ni gukira 16 in different parts of the country, na ciothe ni iciikaga maundu maya makuonania. Maundu maya makuonania thiini wa showground ni uguka ugathoma, agiko urahandaga mbembe ikaga gukura wega, ringi ikarwara ni undu wa mirimo, agikoro ni waru nacio na itirakura na njira njega, na indo nyingi muno cia urimi ciothe ciekwo ma research macio maingi mao mokaga barandaga they rad into the showground here that tukonania. No nyende tutaririe hihi mehariria mahana atia show ni yari ino ya guku Nairobi, na ringi ni show iriku ciambiriirie kana citanyitwo kwambia ica ikuhi, na mehariria manyu makihana atia nginyagia ihinda riri? Show tukahingura mweri 25 wa kenda nginya mweri 2 wa 10. Icio ni thiku 7, na ni tukoragwo na thiku ingi 2 cia gwitikiria andu maingire nigetha marikie guthondeka stand ciao. Iyo ni igokorwo iri official ya kuingira showground hindi iyo, na ikarani thiku 7, na tugakorwo na ageni ona munene wa bururi ni agoka guku ni ugakorwo akituhingurira show ino thiini wa muthenya wa 3 mweri wa 9 mweri 27. Na no twende arimi moke tondu hindi iyo ni gukoragwo na andu aingi muno, na nirio tuonanagia maundu maria maingi thiini wa kahinda kau ga show iyo. Koguo tutigairio ta mieri 2 tuhingurire public moke mwone show. Kia muthia no nyende tutaririe iguru ringi giikaro giki giakitwo thutha witu haha, na uria gikurehe utiganu wa monanio especially mwaka uyu. Giikaro giki twaheirwo uteithio ni thirikari ya Mugathe Uhuru Kenyatta riria arari kuari president, nigetha tumiake niho ya kuonanirio maundu maingi ma urimi, irio iria ciothe andu marimaga ni kuonanirio guku, na maundu mangi maingi tondu ni gukoborithia turikoborithagia andu guthiaga tauni makambiriria atimia amwe makaiywo kuu ni andu guku ni ikoragwo iri njega magoka makona, na gitumi kinene kiayo ni maundu ma show kuonania na indo iria ingi ciothe ithondeketwo mabururi-ini ma Ruraya igoka tugaiga guku andu makona, akona indo iroka na meli ciagwo na kuu, andu aria macirehe makarehe guku handu ha guthie ta kundu ta Kenyatta Conference Center kuria ni tauni, kuu kwina maundu maingi githindiro guku kwina uhoreru wa muthemba muna, nigetha magoka makona maundu macio mothe. Thank you muno bwana chairman, na kuria wa gicimo na mwirori wa Kameme TV otogwo akeigwa chairman agitutariria ni ati tutigaritie o mieri ta iri uguo na thiko cikigana ona nigetha tugikorwo tukihingũrĩrwo monanio ma ũrĩmi ma mwaka uyu wa 2023, na uguo arimi na aria marakenda guyuka gukionania indo itiganite magakinyitwo geni nigetha magikorwo magikinyia guku, nake murimi akakurutirwo ritana ria ati arigitige gukirima o uguo uria agitwire arimite kuma miaka hau kabere, agiuke athome acenjie nigetha onake ongerere umithio wake. Njokie mwaro kuriwe kuria wa gicimo Bataru ni ndo ripoti yo, na ripoti yo niyo kwamba gututwara thiini wa kahinda ga guikiria thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Ndugathie kuraihu tondu ndiracokereria thutha wa ndagika cigana ona. Orerorera Kameme.
mathekania na icajama cia Kameme TV ukireherwo ni Safaricom. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku thainya kaithiaga ndangari ndike ngwire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku are we together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma Komaka na Madrid shinda mamili kila mwezi na Safaricom. Just dial *544# or go to my Safaricom app kununua bundles, spin and win. Komaka na Go monthly na ushinda mamili na Safaricom. tafarire ya wendete ya kwigereka ruraya riu ni cokete season thiru turakureheire ageni aingi aria marari na motaro ngurani Tuithie twendaga maisha rere maisha maiguru but you're not doing something. Ni wega guthie na kuja woni andu angi aria mareka. Na mugunda is common, najua hiyo ni shamba. Hiyo lazima unajua. Shamba, Rĩu kwegereka ruraya nĩ ĩigwĩte makaya maku na nĩkĩo tuongereire mahinda ma ũmemerekia. Ndĩragũtara thĩinĩ wa bũrũri wa Uganda. Ũgakorwo ũgĩka research ya ũndũ ũrĩa ũrenda gũka gwĩka. Kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Riyadh bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Ũkaga kũruta wĩra ũrĩa ũrĩti. Nĩ ũkũjibidisha nĩ tondũ we nĩwe wĩrehete gũkũ. Na mũndũ oimagara kũrĩ kaũndũ kangĩ amenyaga. Nyitanagĩra naniĩ Wanjiru wa Mora o mũthenya wa Kiumia 1:30 cia hwaĩ-inĩ ũnyitanĩri-inĩ wa Champs Media na Kameme TV. Kameme TV tugutwikanagiria nduma nigetha wone utheri. Wirori wa Kameme TV ruga kunyita ugeni tuthie na mbere na tafarira yitu ya muthenya wa umuthi na tondu gutire mundu turagia iru akahoya thina kuru ni kuongorereirwo ni maundu maya mothe nikio Kameme TV tutamburukagia guoko gwatha tugakunengera kiande gitu ukaririra ho ukeiturura na ithuĩ tukagia na ihinda rĩa gukugiria maithori kiria gikurituheire tukahota gukwaura murigo wa thina ona wa meciria nĩ gucokia ngatho na njuge Ngai amarathime nĩguo kogwatha o muthenya wa Jumamothi ciehanda thaa 2 cia utuku muthee Kiengei guka wa Nairobi agakunengereria kiande giake ukaririra ho na ndwenda kugia nyumba yakwa urukaiga ajikire ruruke hingo niko gitigarite nĩguo kogwatha na Kameme TV. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini na ĩrĩa gũkinyagira oro muthenya wa Kiumia kwambĩrĩria Jumatatũ nginyagia wa Gatano kwambĩrĩria thaa 6 cia mĩaraho. Tũikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ĩno muthenya wa ũmũthĩ na tũingĩre gũkũ Nairobi kana tũmũrĩke riboti haha na nĩ atĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũkui wa reri ũrĩa wĩkaine ta Philip Mainga nĩ atanyĩtwo gwĩkinyia mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mĩgũnda nĩgetha gũcokia ciũria ciĩgiĩ kwaga kũrĩhwo kwa ciringi bilioni 9.4 na nĩ kũrĩ biacara iria ciahutirio hingo ya waki wa reri ya SGR. Gwa kahinda gaka Minister wa mĩgũnda Zack Njerũ nĩwe wĩ mbere ya kamĩtĩ ĩno ya mĩgũnda akiheana ũtheri wĩgiĩ ndũgamano ya mũgũnda wa Vipingo kũrĩa kaunti-inĩ ya Mombatha. Gĩikaro kĩu nĩ kĩrathiĩ na mbere, tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie harĩa maũndũ maya makinyĩte. That the Ministry of Trade, actually the Minister himself, has taken over the ministry. He has taken over the ministry. And also to confirm whether these people are related. These people from the Ministry of Land. Yeah. Your ministry didn't participate, eh? But I know National Land Commission did participate. They nominated people to participate. So it's just an area of... Mr. Chairman, as I have indicated, after receiving this letter, I consulted with the CS.
and we've agreed for us to move forward in this case in particular, then the Ministry of Land takes the leading role, and that's where we are. And I want to confirm to this committee that the ministry is in control. Matters, there's so many talks out there. Any matters to do with land, we are in full control. We have the capacity, we have the technical know-how. So us is to facilitate ministries which require land, like the Ministry of Investment, Trade and Industry, and we've made it clear to them that for any matters land, we are the lead, and they should consult us for advice and any further engagement. From the content of this letter, Mr. Chairman, it is very clear that the Minister of Investment is actually the head of maybe this department where Mr. Jero now is being addressed here, Mr. Zachary M. Jero, Government Secretary of Lands, as if it is actually a department of the Minister of Trade. So the concerns should actually just not be pushed away, whether you consulted him or not. But I don't even expect that any minister can write to another ministry directing it in portfolios that do not even belong to them. That is something that, of course, is even unheard of. Now, whether you didn't participate or you participated is actually out of the question. But here, there is a confirmation that your ministry is an underdog. It is being directed to do things, and that this is after our committee visit the Mute, definitely. So I think we are trying to protect you, because nobody should have it. Maybe only the cabinet can direct such things to happen, but not the minister of ministry, which of course you are also the CS. You have equal power. There is no minister who is superior to the other one. Here, the way this minister was writing to you, it is as if he has assumed powers that he does not even have. So this letter, it should actually have been rebutted, but just not consulting, then you keep quiet. And then the NSC is also attending. So where is the economist? Maybe they can do without you. That's what it means. Thank you, sir, for inviting. I think you're out of the 7. Aya tuthie na mbere na tuguthuke nginya kure mwena wa Kitengela kuria kurumirira rianirira ria ngwataniro ya Azimio ria gucokereria kwa mirurungano kwambiriria muthenya wa rucio riu rianirira riri ni rituthurite mawoni matiganite kuria atongoria horondo umwe na muingi makiheana woni wigie mirurungano iria iguru riayo ni ndugamano gatagati ga thirikari na mwena wa mung'ethaniro. Mwandiki witũ Christine Musa ni araraniria na muingi iguru rigie mirurungano ino. Tuthie mwe kwa mwe. Musa, geithika miarahoko ya umuthi ndiwe kajia ndo mwatukiria ki tumenyithie andu mararia ati horo wigie mirurungano ya Azimio. Thank you muno gicimo ni ndakwamukira na njira njega biũ na imwe kwa imwe njaranirie na aikari a Kitengela matwire hihi mururungano wa rucio kuringana nao kana ni marona kana ni gutaithia. Karibu sana, anza kwa jina lako, tueleze maandamano yaliyoratibiwa kesho kuongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Kwako unaona maandamano hayo utakuwa na pengine unaona kama yatatufaa kama Wakenya? Kwanza nashukuru sana. Kwa majina naitwa Samuel Mutonga, mkaaji wa Kitengela. Hii maandamano ya kesho itafaa sana sisi kama wakaaji wa Kitengela na Wakenya kwa ujumla. Kitu ya kwanza nasema kwamba maandamano ya kesho itakuwa ya amani na iko kwa katiba, tuandamane peacefully. Na tunaomba viongozi wote ambao ni Azimio ama wote wa UDA wa pamoja, manake hii mambo ni mambo inahusu mwananchi wa kawaida. Wajitokeze. Tueleze kuongezeka kwa gharama ya maisha ni baadhi ya yale masuala ambayo yamekuwa yakiangaziwa na ambayo imesemekana itakuwa mojawapo ya kiini ya maandamano ya hapo kesho. Pengine wewe kama mkaazi unafanya kazi gani na kiuchumi unasikia kama umefinyika? Mimi ni mwendeshaji bodaboda
kitu ya kwanza, kesho mimi nitaandamana kwa sababu ya mafuta kuongezewa. Siwezi kujikimu kimaisha, manaki ile pesa napata haitoshi hata unga moja. Siwezi hata kuweka chakula mezani. Kwa manake kesho, maandamano ya kesho itakuwa ni ya maana sana. Ni ya kuongelesha hii serikali iko jua kwamba sisi watu wa chini tunafinywa na tunateseka. Thank you muno. Maoni maku abiana rĩtwa rĩaku. Rĩtwa rĩakwa nĩ John Kimani. Rũciũ ndĩrenda tũtũngane rũciũ andũ mokĩre tene nĩgetha tũandamane nĩ ũndũ thirikari ĩno nĩ tũhinyĩrĩirie mũno. Ũrona ta kũrũrũngana gũgũteithia? Gũgũteithia tondũ thirikari nĩ tũikarĩire mũno, ta rĩu maguta nĩ mahambire, ona wageria kũgua customer matingĩongerera bei. Rĩu ĩkũbidi rĩu nĩgetha andũ mokĩre tene nĩgetha tũrũrũngane. Haya, thank you. Maoni ya mwingine kaka, maoni yako kuhusu swala zima la maandamano ya Sabasaba hapo kesho? Mimi kwa majina ni Steven Omwando. Siku ni tarehe 7 mwezi wa 7 ni Sabasaba, siku ya mapinduzi. Na tumeongoja hii kitu na hamu kwa sababu Kitengela hatujaiandamana. Maandamano ya Kitengela itakuwa maandamano ya amani na imekuwa tayari. Bado tumeoza sufuria siko tayari. Kwa hivyo sufuria kesho tupebe, naomba viongozi wale ambao wa Raila Amolo Odinga mtokeze kesho tufanye maandamano, na tunaambia Mr. OCS kesho maandamano ni ya amani. Na uleta maaskari ambao watalinda watu wanaandamana, walinda wanaandamana. Tueleze pengine wewe unaandamana kwa kuwa wewe ni mfuasi wa kinara wa Azimio la Umoja, ama unaandamana kwa kuwa unaona gharama ya maisha imekufinya wewe kama Mkenya? Mimi naandamana kwa sababu maisha imekuwa mbaya. Siandamani kwa sababu mimi ni Azimio ama nini. Naandamana kwa sababu sahii mafuta ni 200 lita, unga sahii ni 300. Customer nikimuongezea 70 bobu anakataa. Sasa kwa nyuma anaenda watoto wanapiga masufuria kelele, wanashindwa naenda wapi. Kwa hivyo mimi kitu naomba kesho maandamano ya amani, OCS leta maaskari waangalie maandamano na tumalize na amani, walete ripoti kwako. Asante sana mama, uko na maoni haya? Kaka? Mimi maoni ningetoa, unga imekuwa juu. Kwa majina ni Vincent Bahati kutoka Kitengela. So mimi ningeomba maandamano yenye inaweza kuwa ikuwe maandamano ya amani na ikuwe maandamano ile yenye ina vita yoyote ya kufuruga wananchi. Tumechoka kuweka sufuria kwa kichwa. Yaani tunataka at least unga at least irudi chini, mafuta irudi chini, at least tukue na kitu at least tunaweza sema unga imerudi chini, kila kitu at least tukue na maandamano ya amani. Wewe mwenyewe utaandamana? Mimi mwenyewe nitatoka nje niandamane vizuri, at least mwananchi wa kawaida kama sisi hivi tukue na kitu tunaweza sema tumesukisiwa hata kama ni mafuta. Naona sasa hii nimepepa customer badala mahali alikuwa analipa 50, sasa hii anataka alipe 100. Na hiyo iwesekani juu unga iko juu, mafuta iko juu. Hiyo ndio nikasema tu at least tupunguziwe hiyo. Asante sana no maoni ma aikari Kitengela megie mororogano uria utanyeto gwikika rucio ugitongorio ni kinara wa Azimio Raila Odinga, na kuma goko Kitengela jokie mwaro gwaku Geshimo. Thank you Musa kuma kule mwena wa Kitengela. Maandamano mau magiharĩrĩirio muthenya wa rucio. Tuthie na mbere na itemi-inĩ rĩa kũnyitĩrĩra wonjoria ũndũ ũmwe na ahũri biacara a gĩkĩro gĩa thĩ kuma kũrĩa mwena wa Mombatha. Seneta wa Gũthukio Miraj Abdullahi nĩ atabanĩtie gĩikaro na wonjoria ya ũndũ ũmwe na ategi a thamaki nĩguo kũmathomithia ũndũ ũmwe na kũmahe ũgĩ ũrĩa mangĩhota gũkũria biacara ciao na kũhota kwĩyaka kĩmũtũrĩre. Namba nene ya arĩa meyumĩrĩtie nĩ atumia na mbeũ njĩthĩ, na nĩguo kũgunĩka na mathomo maya ta ũrĩa mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno, no twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tondũ gĩikaro gĩkĩ nĩ hingo kĩrathiĩ na mbere.
Thengio muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mweno wa Gicũa-inĩ na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na muthenya wa umuthi Ndurumeni ya Kameme TV iramurika kuma gicigo-inĩ kia ubunge kia Likoni kuria mbeu njithi o hamwe na atumia macokanĩrĩirio hamwe niguo hihi makorwo makiheo mwihoko hamwe na uhoti wa gutwarithia na mbere biashara ciao tukiririkana ati aingĩ ao makoretwo matari na mieke ya mawira na niguo hihi tukorwo tugitaũkwo kinyi ni uria mubango uyu urathie na mbere ni gwenda tunyitanire na senator wa Kwamũrwo wa kaunti ya Mombatha niguo hihi akorwo agitutariria na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Pengine utueleze kuhusiana na mkao wa leo na vijana na akina mama. Asante sana. Kwa majina ni Senator Miraji Abdullahi, senator mteule wa chama cha UDM mrengo wa Kenya Kwanza, na nafurahi leo kuweza kujumuika na ndugu zangu hapa Likoni ili niweze kuwawezesha katika kutafuta riziki zao za kila siku. Na ikiweza kujulikana ya kwamba Likoni ni eneo ambalo limeweza kuathirika na masuala ya magenge ya vijana ambao wanaweza kukata watu na mapanga, na hili tatizo limekuwa sugu sana hapa Likoni. Kando na kuwa vijana wanakatana na mapanga, hata kuna athari ya kwamba wengine wanaweza kuwa recruited kupelekwa Al-Shabaab kule Somalia. Tuko hapa ili kuwawezesha kwa kauli ya Rais William Samoei Ruto aliposema tutawezesha mahasla ili waweze kupata mtaji katika biashara ambazo wanafanya. Niko hapa na vikundi 20 wako ambao wanafanya kazi ya kuokota takataka ambao wametuitisha mikokoteni. Wako wengine ambao wanafanya pia kazi za takataka lakini wao wameitisha wheelbarrow. Tuko na kina mama ambao wanauza maji. Ukiangalia tatizo la maji liko hapa Likoni ya maji safi, wametuomba matanki ya maji. Pia tuko na viti vya wale ambao wanakodisha. Tuko na mama mmoja ambaye anauza asali ambaye tutampa mtaji na pia kuweza kuipeleka bidhaa yake kwa KEBS ili aweze kuuza apate kibali cha kuweza kuuza katika local supermarkets. Zaidi ni kwamba mimi kama kiongozi nisingependa kuwa miongoni mwa wale ambao wananyorosha vidole vya lawama kwa serikali ama taasisi nyingine. Nimechukua jukumu la kuleta suluhu kwenye matatizo ya Mombasa na Pwani kwa jumla. Kama jina langu lilivyotanguliwa kutambulishwa kwamba mimi ni mama haki, nataka kupeana haki kwa vijana, kina mama na hata walemavu wetu hapa Mombasa na Likoni na Mombasa kwa jumla. Naam, siku ya leo uko hapa Likoni na pengine uko na matumaini ya kutembea kaunti mzima ya Mombasa. Ndiyo, niko na matumaini ya kutembea jimbo hapa gatuzi yote ya Mombasa kwa sababu hata kule Kisauni tuko na matatizo ambayo yanakumbana sawa na haya ya watu wa Likoni na hata kule Jomvu na Changamwe kwa jumla. Na pengine tukimalizia wito wako kwa vijana. Wito wangu kwa vijana ni kwamba ukijitahidi Mwenyezi Mungu anakuwezesha. Vita sio suluhu ama kunyang'anya mtu kitu ambacho amekitafuta na jasho lake, sio suluhu ya kutatua tatizo lako. Utakata wangapi? Mwisho utakuja kukata mtu ambaye ni wako. Na kauli mbiu yangu kwa jamii ni kwamba ukijua mahali kuna mtoto ambaye hasikii, usiende tu polisi moja kwa moja. Hata wewe uko na jukumu la kumuita na kumpa ushauri na saha. Itakuwa anaweza kubadilika hata kabla hajafika kule. Na pindi polisi wanapokuja kutaka kumjua yule muhalifu, hawaji kumchukua ati kwa sababu wanaenda kumdhulumu. Wanamchukua ili kwenda kumrekebisha tabia yake na hatimaye wamregeshe katika jamii ili tuendeleze kujenga taifa letu. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante. Naam, mwiroreri wa Kameme TV uguo nigo maundu mahana kuma mweno wa Likoni tugitigirira ati mbeu njithi na makiria aria makoragwo maingiriire uhoro wa kuhura andu na mabanga mweno wa Likoni nimegukorwo magitiga kuona ati nimegukorwo makiheo mieke ya mawira kuma kaunti ya Mombatha. Ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Murio Gathungu ni ngatho kuma kuria mwena wa Gicũa-inĩ na tuguthuke nginya Embu na thutha wa ngunia 50 cia kahũa cia mũigana wa ciringi milioni 3 kũiywo kuma gĩthĩinĩ gĩa kahũa gĩa Gacugu Coffee Factory na society-inĩ ya kahũa ya Ndurumeni Coffee Cooperative Society. Rĩu rũhonge rwa ũgitĩri kaunti-inĩ ya Embu nĩ rwĩranĩire atĩ maabitha a borithi nĩ megũkorwo rĩu makĩrangĩra ithĩi ici cia kahũa na nĩguo kũhĩtana na wĩici ũyũ wa kahũa. Matongoretio nĩ County Commissioner wa Embu Jacob Ball maugĩte atĩ ithĩi ici cia kahũa nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũhũra njeki mĩhang'o ya ũgitĩri na njĩra ya kũgathĩka kamera cia CCTV oro ũndũ ũmwe na kwandĩka andũ akinyanĩru ta arangĩri a ithĩi icio. Ball augĩte atĩ andũ erĩ nĩ marahũngwo mahũri nĩ rũhonge rwa DCI rwa Embu ya irathĩro igũrũ rĩgiĩ wĩici wa kahũa kau.
we have decided that all the 57 coffee factories spread across Embu County, especially in Embu East Sub-County, Embu North Sub-County, and Embu West, will be guarded by armed security. So effective today, all those factories which have got coffee, now that this is the season for harvesting, each and every factory will be having armed security commensurate with the amount of coffee cherries in that factory. Of course, this in addition to the security in place which they have. That is one. Secondly, we also realize that there are weaknesses in the internal management by these societies. The societies have got weak governance structures. And going forward, we have agreed with the county government that we are going to have a multi-agency campaign involving all our national government administrators so that we could sensitize and build the capacity of these officials of the societies on how they can actually manage the societies better. Most of the problems are actually management issues. Another recommendation is that each and every society or factory will enhance their security measures in the ground. We will impress upon them to put CCTV cameras. We'll impress upon them to put those tracing devices so that we could know the movement of people into and out of these factories. Some of these things might also be collusion at the level or in the factories. Third, the fencing. Like now in Kieni, these people just walked in through the fence, parked their vehicle because there were no, and the watchmen are just too old. You find an over 70-year-old person as the watchman, and this is very widespread in the county. So moving forward again, we are going to work with these societies and revet. We want to vet again all the watchmen and security people which they have employed, so that we can have people who can actually offer some protection to the factories. Instead of, we are not saying the old people, the old men are not able to guard, but they are easy targets to these thugs. Like now the thugs who went to Kieni, they had a very easy time. They just tied these watchmen and they did what they did and they walked away. We have no trace, but again, I don't want to preempt. DCI is on it. We are monitoring where this coffee went. Because coffee is regulated, we know the production of each factory, including the 5 private millers. Aya, tukiuma hau kamete ya kwandika arutani ya TSC netanyitwo kuruguria mutaratara uria ugukorwo gitongoria uruti wa wira wa kamete no gwa kahinda ka miaka 5 yukite. Minister munene Musalia Mudavadi na Minister wa Githomo Ezekiel Mashogu nio matanyitwo gukorwo magikinyia thiini wa igongona riri twambe tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe makinyitie hau. Service remain world class and ask for your support going forward to implement this plan. Thank you very much for listening to me. Big round of applause, ladies and gentlemen. Thank you so much. Motivated, ethical and globally competitive teacher. The teacher, the focus of TSC's reforms. Ladies and gentlemen, our next speaker. As a career educationist, he has had a long, illustrious career spanning over 30 years. He has served as an executive committee member in various ministries, with the most recent being in charge of education, science, technology and ICT in Embu County. He has served as a teacher in various schools in Kenya and has lectured both in local and international universities. Please welcome the Teachers Service Commission Chairman, Dr. Jamlek Muturi John. Round of applause, ladies and gentlemen. Welcome. Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi, the Cabinet Secretary of Education, Honorable Ezekiel Machogu,
Parliamentary Service Committee Chair, represented by the Vice Chair, Honorable Jedi, Honorable Milemba Pleasant, Honorable Mose Pleasant, fellow commissioners, the CEO, ladies and gentlemen, good afternoon. How are you? Wow, let me take this opportunity, Your Excellency, to welcome you and the entire government, which is here, to the Teacher Service Commission. Allow me, Your Excellency, before I make my remarks, to recognize the presence of my fellow commissioners from other commissions present. We and Honorable Ambassador Muchiri, who is a Chair Public Service Commission. Is he with us? Yeah, he was here early in the morning. We have other commissioners. We have my brother there, Daktari. Yes, please. Yeah, those are the commissioners that have also been here. And we thank you for coming to join us as we launch this plan. Allow me at this juncture, sir, to introduce to you, through my Vice Chair, my colleague commissioners in the Teacher Service Commission. I request Vice Chair to introduce the group. Thank you, Chair. Thank you, Your Honorable Prime Cabinet Secretary, Dr. Musalia Mudavadi, Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Machogu, our distinguished guests. We are very honored that you made time to come here and celebrate this important occasion. This is an event not only for the Commission, but for all of you, our distinguished. Riboti ĩyo ĩgiĩ mwĩrutĩre ya wĩra ya kĩama gĩa TSC nĩ gũkorwo gĩteithĩrĩria tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra tũgacokeria andĩki aitũ othe a mohoro arĩa manyita itemi mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho tũcemanie thutha wa ndagĩka cigana ũna Yehanda Mũnyugĩ nĩ ũndũ wa mohoro gĩtaũ. Kameme TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ.